Karina anak ko, liklikam man timangan iti adaw. Kitaam talangam, kas kalatay dramon ni. Tadi mo makita tatenged mo na nakko. Anyo ka di nga pa kasikuran data. Jak to pa masikuran iti bukod ko nga bagi. Ngam kasano akayaten da kati baruno kasta ti ititsuraem. Haan nga bali nanang, tanasingpat kan nagagatak. Day tanto ti kayatan da kanyak. Nga may mayat manen napintas ti ugalim. Napintas bet ilangam. Di na la tultuladen. Mayat lata ti pamagik nga uray baketakon. Takasano, kanayon ti ehersisyo. O kasi ita, mapanak manen makisumbay jay plaza. Bakbaktan kayo lang araw dan. Adda pa lang ganas yung agpas-pasikse. Sumurot kakit di kanyak ta intag sumba. Mayat no kanayon ti exercise anak ko. Masadutak ora aw-awan. Naimbagagsapam Karina, lumabasak pa'y. Ay, mabiyat lang Arman. Adda itad ko kanyam, dumagas ka pa'y. Ha? Anya titid mo? Basta oray nak ito'y. Inakalaan dya itad ko kanyam, Arman. Datoy, alaam datoy. Nay, anya day ta Karina? Si Danyo kini Nana Marta. Ha? Adobo matakar na Wana, ado nga maintain lotok tatay. Kat, hangkuman nga mo nga hanggayam kayat ni Nanang. Agday-dayet ka no gayam. Hanmatan nga mga anti-karne. Jakmat nga rod kaya nga si daan namin. Kasta aya? Ay kat agyamanak ang aro dito yung padigom Karina. Awan anya man na Arman. Sige nga rod Karina, mapanak pa'y. Nay, nangalaam dita anak ko. Impadawat man ni Karina nanang. Hasino a Karina? Dua nga may dagnagan ni ti Karina dito lugar tayo ka. Ni Karina na lukmag. Wano ni Karina na kutong ijedaya. Ni Karina analukmag nanang. Andan saman intad na idea sibuyasan. Wana nang, sibuyas kan bawang. Naparabor mo day dya Karina niya. Tila may itad na. Anya nga iti linuto masida apaw. Nalamentad ta lolo. Iso nga pinapaitan man ti sidaan tayo. Ag-igop kayo iti sabaw. Ay na, nagimasin kay apok. Mala, mangan tayo nga roday. Ay, saan amabalin kanyak ti kastama sida anak ko? Ta sobra ti fats na. Ang mga numadadaal ti shit ti pamagik. Anya? Ay, sapay medyo ado ti linutok. Amumat more on vegetable sakit anak ko. Kan fish. Ngam no kakasta ay saanon. Mangdadaal iti diet dayta. Naimbag nga oras mo, Arman. Nay, Karina, sikang magayam. Umaya ko man ito dato'y sidaan nga nabate me. Sayang mat ngamin, tako nakit din inanang ko nga. Ipakan ko kano iti aso, kat sayang Anya nga deta? Pinapaitan nga baka. Ay na, nagimasin nga Wana, sidaan nyo kanina nang mo niya. Dato'y. Alakit, agyaman ak unay manin Karina. Naurnungan ti malukong mo dito iti kapabadigom kat jak pala na isubsublay. Han nga bali, isublim tulatan ano adawayam. Ay, dato'y pagayam ti sabanga na loom. Nagapo dato'y ije mula ni lolong ko. Ay, agyamarak man na. Mabitlaan nga rod, ti ibalas ko na ito'y. Kan alaamot na nagitidad duma amalukong yo. Ay, hanan, si kanto lang ang timang iyo umay ije balay, Arman. Tabakahang ko kaya nga maawit amin. Ha? O sige, yig kunto nga rod ije balay yon, Karina. Nay, nagapon day tama si dangay anak ko. Impadawat man ni Karina nanang. Ha? Ni Karina na lukmag, wano ni Karina na kutong. Jay nalukmag Isumat la tinaparabor ngagnagan iti Karina. Kaano pa aya nagpadigo ni Karina akot tong. Supladan to pa day jay. Hay, sa bagay, ang makadlawak man, kanayon matan ti padiguna. Apay di ka makadlaw. Makadlaw itay. Itararamitan na Amangan mo't no.
No, agkursunada kan ka ni Karina. Ha? Ay kat no agkursonada kanyak akat kayat kumot nanang. Tauray na lukmag. Nasingpit mat kan naparabor. Ha? Ayuwan mat kay di anak ko. An-anwam ti kinapintas no nagalas mat ti ugali na. Putnuray tananang. Kasla nga rod matintinagan tiriknakin ko na. Gapoy ti kapapadiguna. Kasla madib-develop tiriknakin ko nanang. Ay kawan dakas na, anak ko. Balasang mo ni Karina, kan baro kamot. Awan dakas na. Umay ko man isubli na ito malukong nyo, Karina. Ay, akat, umay ka sumrak ka pa, Arman. Ay, yamanak. Idi sumlang italamis ita dagita nga malukong. Karina, adda man damagag? Anya data ngay? Adda ka di nobyo mon? Ha? Ay, awan pay. Nga mapay nga damdamagam data. Kuang amin. Kinapudno na. Agaya atakken ka. Kat no palubusan nak nga agaramken ka. Armen ka kuma. Ay, kat, uwan, ha? Tatalang to pa nga ada lalaki nga nag-aram kanyak. Ha? Kat, ay, nakamay-mayat gayam itirik na. Ayatan ka, Karina. Ay, ayatan kamat, Arman. Ha? Ay, agyaman na. Agyaman na tadi na akong pinarigat pa. Inaklon na kadagusan. Adame ti may itay malama lalaki dito'y balay sariya. Ha? Asino ngay alalaki, tatang? Loob yun sama ni Karina. Nobyo? Imposible Kat awan mo't nobyo di apo ko yo. Adang harod. Langig ko pa yan naging nailabiyuda. Yak ngamin nakita ta mabay na karumar iti silid kao. Basta nangikaw ti saritaan da. Ha? Asino ngay day ta lalaki? Ay, Karina, umay ka man. Apay na nang. Asino di bagbagan ni Lulom Anubium ka no? Adda aya? Ay, uwan, ni Arman nga kaaro ba tayo ti boyfriend ko? Ha? Inarum na ka day chay? Uwan na nang. Kat inaklon kumat nga dagusan na. Ha? Ay kat nasaya at nga rodano kasta. Adda mo ila nagaram kan. Iso amanipod ita, agdayat ka mo anak ko. Agpakutong kan, tani, grabe ti kinalukmag mo. Ay na, hanan nga masapul data. Andamutan boyfriend ko. Ay ayatan nak ni Arman. Kan maakseptar na ti kasto nga itsurak. Amumla ang aya. Kasanon no makakita iti sexy a balasang. Di ka mabutang nga amangan no isukat na ka. Dakal ti panagtalak ko ka ni Arman. Hanak nga isukat na jay. Siyak lang kano ti lab na. Sa dino ti napanan ni nanang bao apaw. Sa dino pa'y kumangay, lolo. Napanmanan nagjaging nga, nasapsapa. Kan mapangkano pa'y agpaparlor. Lain pagtaas na mabambanog jay inam. Bakit nga alisto pala amapan agjaging jagay? Mabanbano ka di dayjay nga may karkarigatan na lang. Hana ngamin kayat nga agbaliw ti kinasiksik kan kinapintas na. Iso nga asikasuan na nga permiti bagi na. Ay, ati, wan nakapayain nga anak na. Wan nga rod alulong. Apay no tuladam jay inam. Agjaging kamay tapno maksayan day talok magmaw. Tanay, grabe mo tanti kinalok magmaw. Napintas mo't lay ti salon at no kanayon ti panagersisyaw, apaw. Ay, nadagsan mat nga rod ti bagik nga ag-exercise, lulong. Hanak nga na irwam. Mabanugak nga dagos. At damot gayang bisitam, Karina. Ay, uwan na nang, ni Arman. Ay na, di mo imbaga nga da umay asa nga ilim. Nakababain paikit din to'y suot ko. Naka-short pa, naklaan. Ayos lang, nana.
Bagbagay yun to, pa'y tikas ta suot siyo. Ay, thank you, Barok. Kas kaila balasang nana. Talaga amininti na rin ti kinaseksiyo Health conscious ngamin, Barok. Amo ni Karina dayta. Ay, uwan Arman. Naasikaso nga ni nanang ko iti bagina. Kan pilpiliin na ti kanan na. Ado ti paret kanya na. Wen, iso anapig saak nga uray bakit akon. Kunak nga rod asumurot mat kanyak ni Karina nga agjaging kan agsumba nga masadot mat. Ay, uwan Karina. Mayat no ag-exercise kamot sa paminsan. Napintas mo't lagi ti salon at ti kasta. Di kan samot aglingling utan. Agling atakmat mga anak. Ha? Karkaruno na pudot ti sabaw ti sidaan. Ay, pero may nga agayos ti lingat ko. Kan hanan nga masapol nga agpasiksi. Hak? Ada kamatan nga boyfriend ko. Kunamat nga hanak nga isuksukat. Nga uray pirmi nga luklukmag ko. Ha? Diba? Uwan Karina. Marutawan nyo nanang. Bakit ako na? Senior citizen na kaon. Dandan ni 70 kaon. Di mo katawanan niyo ni Nana Sarya nga ina ni Karina. Wan, apayaya. Kasla saan na senior citizen na dyan. Kasla agtawon lay ti 40. Ay, wan. Talaga nga ubing tilangana ta na aywanan na iti hustaw. Kan isuma lang amin ti kukuan na. Diag paspasiksay. Wan nga rod. Bilibak mo't iti dadya abakit. Naalaga iti bagina. Kasladan to pa yan nagkapsat ka ni Karina nagkuyog da. Kaslapay kid din inauna ni Karina nanang. Kat, kaano nga iti kasaryo ka ni Karina? Mapmapanan ti tawan. Aguray pa'y nanang. Taamangan no saan ada kami ti agkagasat ka ni Karina. Ay di mo kunaan nga alanganan ka pa'y lakan ni Karina. Parparaw pa usa, mati panagayat mo kang kuana. Ha? Kwa? Medyo nadarasudusak sa nga ron tinakaramken ko na. Kapumot lang kami niti kanayo na panagpadpadigo na ini. Iso anat nagtiriknakin ko na. Iti kasta nga ibagbagam, kasla makadlawa ka anak ko. Addan sa mo nakitam amas na pimpintas, kan nasaysaya at ngam ni Karina. Ha? Basta nanang, makitan to no kasano. Day, arban baraok, si kamot gayam, sumrek ka. Agyaman na ka pong. Mabit lang wanta, inakayaban niya pukak. Ada siguro iti silid na. Ay, kuha pong, ada ka din Nana Sarya? Ha? Ay, uy, nadla. Madamati exercise na. Sala-sala manundit ha. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2. Naglaing mo't gayam agsala ni Nana Sarya apong. Ay kawan naglak iti bagbagin ang agsala. Uray diyo pa'y disturbon ni Nana Sarya ang agsala apong. Ta buyag man pa'y. Ay naawan di anak ko, Arman, Rimwar. Una na, amok na ita. Kat sa kaimay. Saan mo't ani Karina tigagarak? No di kat sika. Anya, apay, anyat ibagam kanyak, Arman. Kwa, awan. Umayak lang makisarsarita, Nana. Ay alam, mabit lang nga rod. Tay nakmang isagana iti merienda, baro. Nana Sarya, adaman damagak ka na kayo? Anya day chay, Arman. Ada ka din nobyo yo? Ay awan nobyo, Arman. Baketak nga minen. Awanan ti mailawan nga agarom kanya. Imposible Jackpot yun. Iti da ita kinaseksi kan kinapintas mo. Awan agaram. O, jak mamati Nana. At damat dagitay agpapapansin iti daldalan. Jak ikan kano ita. Tamangan no paglulukwan daklaeng. Iso nga ignorek latta idan baro. Apay, ayan ni Nanang lulong. Ada di tao na gapok.
May ba't niya Arman ni tayo lang malam dito balay? Ni, apay kanungay. Ay, diya ka mau no, anya tinagsaritaan da ka ni Nanang mau. Medyo nabayag mo ita nagsarsarita da. Ni, apay nga ta? Wano, kidawan nanti pamalubos ni Nanang nga ikasar na ko ni Arman. Diya ka mo awan mo't nasasauti inam kanyak. Iso damagam lakin kuana no anya talaga ti nagsaritaan da adwa. Nanang, imay kanumat gayam ni Arman ito balay. Aywan anak ko. Imay nagpasyar ngam na ira na nga awan ka. Kat, anyat nag-is-istoryahan nyo ngay. Nabayag kayo kanumat nga nag-is-istorya. Kumporme Pinagmeriendak ngamin. Takababain mo't ano jak asikaswan. Ay, thank you nga rod, Nanang. Amok ngamin nga kayat yun ni Arman nga para kanyak. Ha? Ay, inak pa'y man gayam ag-jogging. Wi, malaman agjaging kayo pa lang. Wan, twice a day ti pa nag-jogging ko itanan ako. Naimbag nga oras mo, Marta. Dagasag ko man ni Arman. Kuna na ngamin ang makikuyog kanyak nga ag-jogging kat. Ay wana. Adda dita salas. Itay pa lang aururayan na ka. Mabitlahan tayo bak, Maray. Ay na, makabannog mo ti ag-jogging, Arman. Wanyarod na. Lagi na tayo pa. Ay, anya nga'y alugar to'y nakadandanunan tan, Arman. Sulsuli nagsamo dito yun. Ay. Mayat ket di taawan tao dito nana. Ha? Ni, Ay. agayos ang tiling at yo. Punasak. Ay, punasak mo tilingat mo, Arman. Arman, masansan mo tan ti panagkuyog yukan ni Sarya nga agjageng. Wana nang, tamayat gayam tagjaging. Mawat-wat ti bagi. Kahit, apay masapul nga kuykuyog kayo nga agjageng. May mayat no dakadwa agjaging nanang. Nagburing ba't may sam ngagtaray-taray di takalkalsada. Nay, kita ama. Amangan no tila maturturong yun nga agjagjageng. Amangan mo no sa bali ti papapanan yun anak ko. Ha? Imbes ni Karina ti kadwam nga agjageng samag. Di namot ngamin kayat. Masadot ka no. Isa ni Sarya langan ti kadwak. Anya di ko nam. Sarya. Di mo nawawagan ni tinana ni Sarya. Kwa? Sana balit di namot dengdenggan. Ayos lang na. Kaano nga agkasarta, Arman? Ay, kwa, Karina. Saanak pa'y anak kasagana. Makaburing mat ngamin ti ayan-ayat ta. Pudno nga datan ngam hantamot nga agdidit. Naawisan ka nga agdit, kanayon ka nga bise. Man-mano pa yan nga sumarungkar ka ito'y balay. Pasensya kan ha. Busy ak ngamin nga agjagjaging. Anyat maganap mo itaya. Bamban no gamlang ti bagim. Ado a benepisyo ti maalak iti panagjagjaging ko. Napintas iti bagi ken salunat. Saan ka rubarita, Sarya? Saan tatang, kadaurayat? Alang araw ta, mapanak man biye ti jay bangkag. Inlak kitaan na kita'y mulak anatang. Sige, mapanakaon. Sige tatang, agan-anad kayo. Nanang, rumwarak matan. Inakmanan ag-angkat iti lakok nga lusyon. Sige Karina, agan-anad ka iti iruruar mo. Hello, Sarya. Arman, mabalin mo ti umay dito'y balay. Rimwaran nagiti kabalay ko. Ha? O sige, umayak ditan, Sarya. Urayan na ka. Sige, basta daras samuan. Tama nga no agsubli agagos dagiti kabalay ko. Wano, umay kalangan dito balay. Ha? Madamot ni nanang mo. Ibaon ko pala amapan iji ili Ta medyo adayo basit iji ili. Sige nga Rod, sikati makaam mo Arman. O sige nga Rod, bye.
Kasla makonsensya ak mat iti aramiden ta Arman. Saan nga amo ti anak ko ti may papankadat? Di ka madanagan ka di. Ti importante, aging inayat ta. Sinaam nga minon ani Karina, tapnon awayatan. Talaga akas ta ti planok. Nabayagan na kayat ko asinahan. Nga mangal ala ak lang iti timing. Di mon ibaybayag, sinaamon iti kabiitan a panawon, Arman. Ngun sarya, si kagayam ti ayayatek. Sika ti kayat kong asawain. Arman! Adtuyan te... Ha? Apay nga ginin narakop kayo! Ay, Arman! Sarya! Apay yun! Kwa... Kaayan-ayat ko ni sarya, nanang. Aniya! Traidor kayo nga nagpadpada! Manangan lilaw ka matgayam, Arman! Ha? Karina? Kada kayo matnanang! Bakbakatan kayo nga madapay laganas yung agaw iti boyfriend? Kat mismo pa yung anak yun ti agawan nyo? Ay, pakawanan da kami kuma, anak ko. Ay, Arman, agawid kan. Kat pangasim, tadi kan umay dito'y balay. Ha? Si kang arot ti umay iti balay, kasta ka ni? Saanon, tagsinatan. Ha? Makonsensya ak. Maasyanak iti anak ko. Kan mababay inak. Gapo iti inaramid ko. Ay, sorry Arman. Ngamjak kayat nga agginura kami iti anak ko. Gapulaang iti maymay sa alalaki. Mangibabain ka, Arman. Kung naktupay ka, husto dya atap ko iday. Sininaan da kong dasarya kan Karina, nanang. Rumbang lang. Nuapay mga minapinaggidan mo ida. Nanyang ingarod kat naawisak mat iti kinasiksi ni Nana Sarya. Mapangkalangan ni Jay lugar dangkal mo. Tagtrabaho kay Jay. Isarak nakakano iti trabaho. Ha? Umanaw ka pa lang dito lugar tayaw. Takababain ti naramid mo. Karina, anak ko. Napakawanak ka din. Awanan ni Arman dito'y lugar tayo. Pagbababawyak ti inaramid ko. Ti panang traidor ko kan kang anak ko. Anya nga'y katao aklaang mat ngagbasol. Napakawan kayo, nanang. Sa bagay, siksi kayo ngamin. Iso nga nasulisog ni Arman kada kayo. Ay, anyamat ngamin ti itsurak ngay kumpara kada kayo. Sorry, anak ko. Uwan, lipatan yung dayjay. Di bali tama ni pudtad ta. Rugyak matan tag-exercise. Makikuyugak ton kanya yung agjaging kan agsumba. Tamarik nakmat lang iti bagyak nga nadagsan ako na yan. Kan kasla marigrigat anak nga ang-angas no maminsan. Iso nga rugyak man matag-exercise kan ag-diet. Sige, agkuyog tanto ama pa nag-exercise, anak ko. Manipod din rinugyak meten tinagdayet ken nag-ehersisyo akas iti raramiden tinak ket kasi naadamet nagnaan ti panagdayet ko. Time resmet ti bagi. Ket ita balasang aklat tatakaslan na pukaw ti ganas ko makirelasyon gapu iti kapadasa. Bakit meten tinak isaman manon armuar iti balay mi. Alakastan ti gayem mo, Karina.